زیرەتری دو ساڵانە چەندین قەیرانان بەروکە هەرێما کوردستانی vegirtiya û dihebûn û berdamiya van qeyranan da welatî jiyaneka sext dibûrînin û dîsan kartêkirina vê qeyranê li ser bazarî jî dijwar in. Welatî jî dixwazin bi dimahik înana qeyranan dikin da ku bişên bi başî jiyana xwe bibûrînin ji ber ku derencamên qeyranan jiyana xelkî alûz bûye. Gelek kartêkirina girî zêde گفت که عالم گیریه نیف موچه گله تاسیف مکته که راتبه درست با مثلا من روزی 5 قطعه فرو بانده که من 10 قطعه تو بینی جی سعی سعر دکانه مثلا ما یاش 35,000 گیریه 20,000 ما عدد داشول کم تشتگی شول کم با عیالی مثلا اوه گله حکمت ضربن مدا راستی پشتی وی ظروفی دا وی قیرانی کارتی کرنه که گله که سر بازاری عام های تکرن خرشولی بچه شولی سزبی یه ضعیف بی عام و پشتی اف موچه کم بین یعنی عالم کم قصد بازاری کرد گله فرقی ها چه بیانی روز بروژه قیران سرهلداین له هرما کوردستان دجوارتر و آلوستر دبن اوی چند جی وکیلیه که ولاتی باریا خوش دست بدن جبو چرا سرکردن دوخه کوردستان داده بورید و کو دیارکرین که لدم سرهلدان قیرانان و میدک آمازن لدفوان هبویه لبردامی و گرنگی ندان حکومت با قیرانان هات نپش او بیزاری و به امید کرینه جدهو که بو بادینان ساد هاتی سامی